bengibuka letethulelwa ingwenyama njengoba sinana ngumqimbi nje lomkhulu lesitawubamba silive lo we55 manje ngibona kunendoda lapha itothulela ingwenyama ithulela icarry pack yesitawoti. Ngiyakubuda ke mina ukuthi leli swati leli lelithulela ingwenyama icarry pack yesitawoti ithi ingwenyama isendeni lesitawoti ufuna ukudzakiswa inkosi. Utase kwentani ngesikhathi lenkosi idzakiwe uhlose kwentani la kuphi leswati leli ngade ukuthi ingwenyama inkosi ngumlomo lo ongacala imanga manje lenkosi nase idzakwe ngilesitawoti sakhe seyicala seyihebula seyikhuluma into lesethi ngasasile kutase kuthiwani ngoba phela ingwenyama ngumlomo lo ongacala imanga nase ihebula nje ihebuliswa ngilesitawoti salomfo kutase kuthiwani lo mfo lo ngicabanga ukuthi wedzelele ukuthi angathengela ingwenyama carry pack yesitawoti akasamani ke akuthenge nje linye nje umzwingo welibhodlela uthenga nje carry pack yonke yesitawoti vele ufuna ukuthi lengwenyama idzakwe uhlose kwendando mlo leswathi leli ngicabanga ukuthi lethelele kakhulu leli enkundleni emphakathini la lichamuka khona ufuna abahlawulise shaye nje timbili noma nizathu inkomo talo kwedzelela kangaka ufuna kudzakiswa ingwenyama ufuna kubese wendane ngalesikhathi idzakiwe lengwenyama ufuna kuganga lokhu la kwendako nje uhlose kuganga ufuna ukuthi lengwenyama idzakwe nasidza